लोकसभा चौमारिनि सालमारि साग्लायजाना सिगांनो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुनि थानि रिपोर्ट जमा रजाका वन कान्ट्री वन भोट अफ पलिसि चेंजनानि नाहारमुंगो केंद्र हाबांनि स्नामजाक कमिटि सागनसाल अ कमिटिनि अजामा हेकेबा कचाम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बायथंग तंनाय राष्ट्रपतिनि यागो रिपोर्ट याफारिरका आसालो लगियो तंगो केंद्रनि होम मिनिस्टर अमित शाहनो कारिबो कमिटिनि आदंरक एडमिशन कताल 2024-25 academic year ni bagai admission katal chengirekha mandai kairai amse tongma gov recognized school Don Bosco Higher Secondary School limited seat no available tongnai first come first preference admission ni last date 26 March 2024 hake dati dakti krungdi jane busabuti rongno admission khlaide di mandai kairai Don Bosco school nikuma Don Bosco Higher Secondary School kairai pin code 799045 Monday West Tripura Gov Recognized Institute email dbsmonday19@gmail.com www.donboscokairai.in phone number 9774558569 tekise kokdung number 6009621053 tekise kokdung number 8974075641 Shebok nangai tongnai eba sebok rutugu tongnai bagai belekino kaham koktuma mandai kairai Don Bosco Higher Secondary School shebok nangai tongo shebok tlangjanghnai jerok musungnai borok khorengoi mano shebok tlangjanghnai eba teachers recruitment engkha English Geography Maths Science Computer kok borok tei History qualification postgraduate with B.Ed jerok B.Ed gna borokno gobang kok dorok rejangnai Koimung eba application runani paithak date engkha 20 March 2024 logi biodata nangnai haike jerok shebok rutugui tongo borok krengoi mano nikuma Don Bosco Higher Secondary School kairai pin code 799045 Monday West Tripura Gov Recognized Institute email dbsmonday19@gmail.com www.donboscoschoolkairai.in phone number 9774558569 tekise kokdung number 6009621053 tekise kokdung number 8974075641 Ketaw jorani sakduk mangduk naimungo kuthuk bemuk bemarok hamri manai tongo ketal jora ketal technology bai sakduk mangduk naimungo belekeno kuchugo kasawai thanga khlaimeya wansugimeya obahairo technology bai tabu sakduk mangduk narijagi tongo hamibo tongo phiaba nukharya jorani simi bolongo manthokma saisai bisi sika noksana ariwo manthokma jabra bobra belai butui bukur yaro bubar buthai baino nogo bithi burai snamai sakduk mangduk bemurok hamrumani abo ereng hnimeya tatalbo hnimeya ayurvedic bithi burai ksam jorani sakduk naimung ksam jorani obuti sakduk naimung tabuk ktal jorobo kthang tongkho chol tongkho kok engkha ayurvedic bithi burai bai sakduk mangduk naimung Ayurvedic treatment bad hakotoni laibumao tei nukharya jorani simino sakduk naimung hnei jotoni siwo ap ksam jorani sakduk mangduk naimung tabukbo ktal jorabai baksa gdalei sak naimungo bwskangai himjak aboni kotor yakumu engkha mohanrishi chorok sasrut Bhagavatni Ayurvedic sakduk naimung tei bithi burai bisi sai sikangno Ayurvedic ni bithi burai snamai klangai thangka bemuk rokbo hamrukha Abohai Ayurvedic treatment tabubo kathang tongkhon abohai Ayurvedic treatment eba sakduk mangduk naimung tabuk nini ani jotoni amjai gana wono manthogoi tongo phatar hasteo thangai tei Ayurvedic treatment nana nangliya Tripura hasteni bukha bobagra khor doli bising puran kalibari rudo thangkino nugnai Ayurvedic specialist Dr. Pramod Devarman Clinic MD Jaipur aro juda bemuk eba bemuk rongni sakduk mangduk najati mano romdi bekreng tei yakungyak durani bekreng samani bon tei joint pain infertility busamaya eba strai ingani jingjal IBS khi sutini jingjal
palch tai fistula khigrogo ksangmani bemuk hair fall eba khnai kongmani jungjal skin disease bukurni bemuk menstrual disorder rishuma eba tangmeni jungjal cancer tei diabetes belai khino kaham khlayu shakduk mangduk naijago o clinico kebo sakani khurjajak bemugrok manjagi tongkha hingke gurungei mano ayurvedic specialist Dr. Pramod Devarmabai Nikuma Suk Ayu Clinic Agartala Puran Kalibari Road Kokduk number 8837348863